hari inkuru ikomeje guca ibintu hirya no hino. Nabonye ibinyamakuru byinshi ndetse n'abantu benshi bari kwibaza, cyane cyane abari gukurikirana igikombe cy'isi kiri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique. Niyo mpamvu mpisemo kuyivugaho, kubera ko murabizi inkuru nk'izi udushya twose tuba tugomba kuboneka hano kuri channel yanyu Ibanga Entertainment. Inkuru itavugwaho rumwe ni inkuru ya perezida wa FIFA Gianni Infantino, uburyo ari kugaragara ku stade atandukanye, ku mikino iri kubera rimwe kandi hose akahagaragarira igihe kimwe, kandi ku birometero bitandukanye kure. Iyi nkuru iyamamaye biri gutangaza abantu, eti se uyu mugabo arimo arabigenza ate? Uyu mugabo w'imyaka 57 uturuka mu gihugu cy'Ubusuwisi wayoboye FIFA guhera muri 2016. Urumva ni umugabo uhambaye cyane, ayobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'isi. Uyu nguyu ararenze cyane, kandi urumva ko ari boss cyane muri iki gikombe cy'isi kiri kubera ku mugabane wa Amerika. Ibi rero byatangaje abantu, aho ari kugenda agaragara ahantu habiri ku isaha imwe, aho ari kugaragara ku bibuga bibiri ku mikino yatangira igihe kimwe. Iyi nkuru yamamaye cyane ku mukino wahuje Ecuador ndetse n'Ubudage. Iyi match yabereye New Jersey Stadium, ndetse yongera kugaragara ku mukino wahuje Curaçao ndetse na Cote d'Ivoire. Uwo ni umukino wabereye muri Philadelphia. Ni ibirometero byinshi, ntago amastade yegeranye pe. Mayiro 97 ni intera nini ihagije, bigoye ko umuntu umwe ashobora kuba yagaragara muri izo match ebyiri, cyane ko izo match zaberaga ku isaha imwe. Kugira ngo wumve uburyo iyi ntera ari nini cyane, iyi mikino yabereye muri state zitandukanye, state ya New Jersey ndetse na Pennsylvania. Iyi stade ya Philadelphia iba muri leta ya Pennsylvania. Abantu rero bakomeje kwibaza bati se uyu mugabo agenda mu bihe ni za filime z'imbaraga zidasanzwe tujya tureba ni The Flash, ni Superman, abantu bikabayobera. Abandi bakongera bakibaza bati ese cyangwa haba ari mu buryo buriya bakoresha technology, bakaba ba projecta isura y'umuntu nyamara uwo muntu ntawe uhari. Abandi bakibaza bati se Infantino afite doppelganger, cyangwa se kwa kundi umuntu aba afite undi basa neza photocopy. Ibyo byose bikabayobera bikabacanga, na n'ubu bikomeje kubacanga. Aha rero nta kindi kibyihishe inyuma, uyu mugabo akoresha indege private jet y'akataraboneka. Ni private jet ya mbere mu za mbere, bayita Gulfstream G650ER. Iyi ni private jet ikoreshwa n'abantu bake cyane ku isi, dore ko ari indege y'akataraboneka. Iyi ni indege yahawe na FIFA ku bufatanye bwa Qatar Airways. Ni indege ihambaye rero, kubera ko igenda ku butumburuke bw'ibirometero 15,500. Ahangaha ni hejuru cyane, biyifasha kugenda inyaruka nk'umurabyo. Buriya kugira ngo byumve neza, izi ndege tugendamo Airbus cyangwa se izi ngizi nyine z'abagenzi zisanzwe, ndetse na private jets zitandukanye, ziba zigendera mu birometero 10, yagurutse cyane ibiri muri 12, naho ngaho ntago yaharenza. Ariko iyi ndege yo, iyi private jet Gulfstream G650ER, iyi ngiyi irarenze. Urumva ko iguruka mu birometero 15,500. Aha ni kure cyane mu njere. Ibi ngibi rero bihita bitandukanya n'izindi private jet, kuko nazo ziba ziri munsi aho ngaho mu ibyo birometero biri munsi ya 15. Iyi ndege kandi kugira ngo wumve uburyo idasanzwemo, ishobora kugenda ibirometero 14,000 idahagaze, cyangwa se kwa kundi igwa ku kibuga ngo babanze bayongeremo amavuta niba ari benzine, cyangwa se bayikonjeshe yongere iruhukemo, niba ariko nabyita, ibone gukomeza urugendo. Ubundi kugira ngo ubyumve neza, nk'iyo ufashe nk'urugendo ruva wenda nko mu Rwanda rujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari ukuntu indege igenda ica ku bibuga bitandukanye, ikabanza ikahagwa n'abagenzi bakaruhuka, nayo niba ari benzine bayiha bakayiha, ikabona gukomeza urugendo. Iyi private jet rero yo ishobora kugenda, kugira ngo ubyumve neza, ikava Hong Kong, aho ni mu Bushinwa, ikagera New York
idahagaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ndege ni igikoko, cyangwa se ikava Dubai ikajya Los Angeles idahagaze, nta hantu na hamwe iguye igiye direct. Iyi ndege ntago isanzwe koko. Iyi ndege kandi igendera ibifite umuvuduko wa kilometero 1140 ku isaha. Uwo ni umuvuduko munini cyane. Nanone bigahita biba umwihariko w'iyi private jet. Ikindi kandi ngo izi ndege zigira comfort idasanzwe. Ibaze nawe kugenda ibyo birometero bingana gutyo, ubundi abagenzi hari igihe baba bananiwe, ariko comfort iyo ndege bifite bituma urwo rugendo rukora igihe gito, ndetse n'abagenzi ntibananirwe cyane, bikaba umwihariko wayo irusha izindi private jet. Iyi ndege kandi igura akayabo ka miliyoni 70 z'amadolari. Ni indege ihambaye cyane. Iyi ni private jet igendwamo umugabo igasiba undi, cyane ko igendwamo n'ibihangange, abanyepolitike bakomeye ndetse n'ibyamamare. Muri abo ngabo twavugamo Kim Kardashian, dore ko iyi private jet yo bahise bayita n'izina, bayita Kim Air. Iyo yakozwe mu buryo bwihariye utwara n'amafaranga menshi cyane. Kim Kardashian ngira ngo muramuzi, ni umunyamideli uhambaye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, abangaba ni abahirwe cyane murabazi. Cristiano Ronaldo nawe agenda muri iyi ndege. Michael Jordan. Ubundi izi ndege abantu bazitunze aba ari abantu babaze kandi bazwi. Kora subscribe niba utarayikora, ubundi duhurire mu biganiro bikurikiye, nkomeza mbagezaho inkuru nk'izi ngizi ziba zidasanzwe, ndetse na bya biganiro byacu bitwungura ubumenyi umunsi ku munsi. Ciao, bye bye.